the same time it was recorded. Do you think the stuff you're going to use it all? All the stuff? Otherwise, it's only staff and the students one is worse. This one. So I think we'll record it. We'll record
Kota Ahi, Parental yake. Saya kama ay tawa Ahi, Parental Tinaw, tawa may timbang din, kung mau itaw, pas kedua dia. Saya oleh ba, kung ikaw ang Parental Panasi kata bawa kami termasuk kata boleh suruh yang belum panasi. Oh iya, saya lagi. Saya. Kini langsung aja tuh dia aku mulai tahu ahi di kota Indonesia tuh dia tapi ada pas. Pas lagi aja. Tapo que a fio ai o tua tau lotonga ta te au ke o whanga te hoa nei ta na tapo ko fa ki be ni na ha whanga o wite na ro ina ko ni ta ke te au ke ta no fua ke si ya ko ni ke o fa ha pa pa le ta ta to mo fa fita e ki o tua i to fa ha ko amana ta o yo ke ka wa ani Tio tau ahoni, ke afua tokat marie, ke tau mea ki tua kahile. O whakato tau whatonia. Tai pehe koe ahoni,
Vậy aho la hiền. Vậy aho tàu omia yang ngai kolo nai ta tao lau ta mu tàu ngai api tàu omi o falai ai o falai yang mu tàu toma. Kai ke o ko falai ya tu. Kai tàu fai ya ko to pen ni wi ti tonga. Aho tali lele ai pulia ko ba be ki a ai dan he ko ngawe ya ko. Kuma to bon kule o ko ai ha fanani. Ko hi ko mo me mai o tau ka fataha. Ta no waktu ki fatonia wa amoni, kaya o fo ki pot nga wa ko, ta ka o tu mo le o ba me ma o fa ta ni ki di siawa. Te tali lele ko ta motor, ai ka o na ma tu a. Ko e fatonia wa honi kai motor ki kai ke fakato wa ki tu nga ko ni. Ta no ka o fa ke ta mama aho ko ia ma a fa fia. Aku kita faham yang kita faham ai forman aki hota tonga oma ai kali ngama inga oi wiki ko ini ke tu loa be eta LEA mutaunga forma di forman ofatu aku kita Mapa ahli malo itu Mari ko niyo ngake yai ai ngase falang langi ulia ko papihe ki to na kan he pot na ya ko ke ni ma tu khata ko mo ke fai lo na ya khata wa hon malo gitu pas mai yai Pentru que o fangado e o tofa como é assim se malo que to como lava e com ni malo to lava que to fanao malo lele malo fuke que to fae motama we got to be my name is Blake Moming and I work for the Ministry of Education. My grandfather, he comes from the best village in Tonga, Formotu. So all my Formotu people, And I'm privileged to work in a team in Wellington, but I'm based here in Auckland, and I come from the place where God touched the earth. It's called Otara. Okay? Mangere, too close, but Otara. So I'm grateful for Whaatiwi, and for the rest of the team to have the opportunity to be here today. And can I just say, you all look so beautiful. Can we give a round of applause for our whānau? Oh yeah. And so I just want to say on behalf of the Ministry of Education to all of our parents, our community here, language, culture, identity are the things that help our young children succeed in their education. And so for us to be able in UIKE FAKATONGA to be proud of who we are as Tongans, but also to all of our other Pacific people, we are one under God. So may God bless each and every one of you, to our whānau. May God bless you in your education, so you'll be able to succeed and bless the lives of your family that are here, but also to bless our community. May God bless each and every one of you, to our whānau. APIAKO. Kalau panggung mai, kalau kau ni mau APIAKO, kita patut terkira. Hiri pegoya, kau ni kau lama mai matua, malu pergi matua, kama kobe, kia, kama takune, ohi pego tafana. Hiri pegoya, pea teu mai na kalasita. Ayah kama tamate ni. Kau silo pego baca, APIAKO. And I'm just blown away how beautiful you look this morning. As you know, Blakey has been nervous all morning because I told him you're going to speak on behalf of the Ministry of Education and half of your speech had to be in Tongan. And he told me,
Mr. Isiro, I never had this opportunity when I went to school. There was no such thing as speaking Tongan in school, and there were no such things as Tongan Language Week. So, did you think he spoke well? Yeah. Well, I need to give him another clap. We encourage Black to continue to be in the Ministry of Education, because we want somebody to be our voice in the ministry. Tomorrow, Diana Paul will be here, and I haven't told her that she's going to add the points for the speech contest tomorrow. And then on Friday, we'll have some more people, Vaiupe and crowd will turn up on Friday. So it's the only week where Tongans in the Ministry of Education are allowed to come to our school. You know, they're not allowed to come any other day. So thank you for making Blake feel very special today. Tomorrow will be Diana, Vaiupe and Kolu on Friday. So enjoy the day, we're looking forward to it. And finally, to our parents, thank you very much for being here. And as you say, when you're behind your children, well, they'll feel they're the superheroes. So just to see you come through the gate, we've allowed our parents gently through so that on this day, we're going to see you back at school. So thank you so much for being here today. Thank you for dressing up our children. And what is very important, I'm still nervous when I see some of my boys playing sports or rugby in their tawala. But having you here today is so wonderful. So thank you so much for that. May God bless you and your family and give you the back pay that you deserve for being so good with your children. But I'll be doing. Pamalo lah ya, kuya ko tapi kalau aku ini ikut nolak ko, kopi kita mata lewat tahu perhatian. Saya tahu ini fasi, pada mata pendek kas uruaki. Pengen kita awal nak tui, tidak mata lewat pendek nak tu. Kayak mata pendek mui, hoko mai tidak perhatian, kakak di stage. Foki mai, tinau alu takai, tapafa, kimusio kakado, haeni, toi foki, para foki leo na lo fara, hoko mai karasita. Fiona, atata, toi pas. Malay, iyo. Teu pamalo atu i ngā hita whakatapu o Osorofai.
Kai ata ke whamatara i atu ai tawala o le mau whanau koe ni. Koe tau reka koe, koe tau lima, o ngai pe tau reka kona o sta ono. Pea koe tawala koe na mai te ate mau tonu, koe tawala kie sisipe. Pea mō ka ataki, o kia ngai mātua, kuna tara mai pe, Fefe ka pau koe kia haki tawala pehe. Koe ai whaatape, pa moroto lele pe kia ai whanau, kau whaiako, o ku asi he whanaki o koe hafua ko tupe moroto lele kia ai. Koe ape malo. Music.
Chica, angamere, abekamere, maika. Maloelele, koe loki ni ma o kuna whaka ali atu ai ngahi ta o wala. O kutui ki he lotu. O ku ngahi ai ngahi ta o wala me he lo akau. Kalasi kehe. O au ki he filo kalasi kehe. Palo tu amat.
ako eli. Whakawhetai ki o tua, he tauhi hao o tau sia ai ahoni. Ko ho mo ki where mo tua, tene whakatau ke yatu ki mo tolu he ahoni. Ko e zapau ta ke whanga. Me he alo i tarau, ne afu wawau, sila perua tonga tapu, tonga lele kaha apai. Ko luki o no pieni, o kumau whaka ali yatu, ai ta ovara ki he whai aho. Ko ta ovara ki he whai aho, o ku ke whai te liha pe ki ai. Ko ha ai ta ovara whe unga moho pere. O ku ngawe aki ai ta ovara kie, ta ovara ngafi, ta ovara tu o watonga, ta ovara wharawara, ta ovara wharakio. Ko ha pe holo to, te mau whaka ali atu ia, o whātu.
Teu whakatolo atu ki he pule ako Mr. Esera. Pea pehe ki he kau whakaape whakalangi-langi kotoa. Pea ki ha sola mahavulangi o kumo me amai ki he APIAKO sa toni paka. O kumau tali-tali fie-fia katoa ki mautolu. Holo pe ho o mau me a kai tuku mai ha whainga maalie o e ki I whine no tu ani ke o atu ha ki I whakamatala no whekau aki mo e ta o wala e whaka ali atu e he whanau me he loki o no. Ko e ta o wala mali. O kumakehe hono whakata o walai o e whewhine mali me he tangata mali. Pea o kutuku I ngata lewa ai ngahi whae hono teo ai ngahi ta o wala kehe ke whakata o walai ene tama. Ko e ta o wala o kulahi taha hono ngawe aki I he katuanga mali koe ki e tonga, ki e whao, maopo, mo e ki e haamoa. O kuwa kai lewa e he ngahi whae ai ngahi ta o wala o teo ke ta o wala e he ongo me amali. Ko ai mata lele mo au atatu a ena fotu mai. Pea toki mo oni ai whakahua. O kulele hake ai fia mali. O wana, sai ki tau mea I, ka mo mea mai lewa, kai whaka ali atu
Sai, pagkore ba ni MFITA? Kasi no mauwe kung kita mai ki tuwan ki Facebook ki museo kian. Kora kira na ha u na ki ni wa mai ole mai ha u ai na ta pada fokian. Koya? Koya. Kasi la pa ma u ta ma ni ki mo kha ma ni ti mo kha wa pa ki tai ni osoya phải đại thì mùa đông mà một cái là coi đấy mà rồi Joku hinga pe. oleh ke Ore wa na ha o ke step wa. Ona mama ha me me ha no wa. Ke to ha wa ke wa. oleh patong lên hạ cái step lagi terus lagi step hono wa từ final mama em mình mùi cái mà đi vào đầu coi vậy còn họ không ai biết có đến 200 nó có kilo không xong họ có mày mà nó nên là một salon Hela aho po felenite hulu polata aje. Hebalo fisai kuomo vete fakamau ketalite. Fakatulo waktu mai matanga koe loki hiva eieni po etau koloa koe tau wala fau pe koe kie fau koe ake ai etau manatu kie ha ele ki piritania moe api wala fau me motu mama o isa koho tau nau kau anga koe whakapuli-puli o etau ta awala fau. Koe lolo angen etau tauhi o kukula pia whaka eiki ene hamai. Oku ngahi a etau walani ki he whaahinga katoa ngape. O whaatala e he tau walani a tamatu he whae. Kātaki, mau pasi-pasi I mai a loki hiwae.
side. Hili ene momoa pea omi lewa o tohi ai se unu pea kamata lewa hono la langa ai tau wala. O kulalanga lo taha pe o whakatatau ki he laulahi o kufie mau. Ko ene osi hono la langa pea tukulahe lewa. Koe la he o kumauia me hono tao o feo me tahi I he umu o fe uma moi po e tomu. I hono fuke hake ai umu feo, kuoliliu ai feo ia koe fuefu. Pea koe fuefu ko ia o kui koe lahi. Manase. Kono ngāhi lo ke hā o utu mai a tahi o tātāwai a tāwala whakataha moi lahe o se unga moi pō e tohu. Pehā ke lewa o tā waki ke mōmoa. O kuhanga e he lahe o liliu e tāwala ke hinehina. O kutoki ui lewa a tāwala ko ia koe lokea. Ka pāme I kai lahe a tāwala pe I kai ui ia koe lokea. O ku whakatau no me aki pē e he kakai tangata me kakai whiwhine ai tau wara no ke ha ki e lotu ngāhi whakataha anga me ngāhi kātoanga. O ku hoko ai tau wara no ke ha ko e taha o e ngāhi mau anga pa anga o e ngāhi whāmiri tonga. Ka o ke whie mau hao tau wara no ke ha ka taki o amanaki ki e paanga e nima e au ki o runga. O ku tau amanaki pē e kei toko lahi hakakai whiwhine tonga o ku ne kei lalanga ai tau wara no ke ha I he ngāhi tō tangata. Mō mea mai lewa kai whakaaliani atu e loki whitu ai whotunga o e tau wara no ke ha. Whakapapa atu loki whitu.
เ
AUCK. Bisa siapa? Kalau baik kalau kalau wapi, pea ini peko ini tahu mau berdoa beheni, tuan mereka tahu kau ahi APIAKO itu ahli utan melalui mainstream. Kado alat utan melalui kesio kita biar tumpai boleh ahli. Ini peko labat kau ahi kata pengalaman betapa rineni model Tahobang kan bermanfaat kebakul aku kasi ben. Also bihe mainstream berulas ke dalam ini kebakal doa ben dia berulas sosial. Ini dia mau mauri mainstream tak mai kenal siapa tahu. Sai ini dekoya aku mau nak kasi. Ada kau ni alat ni, tambah tak boleh hilang.
ke whātaurot. Kora tu mua ke whanau. Kua mai me mua e se ta. Whangeau whangafuru mā taha I mi tama ke roto to. Whai aga taurot. Mapa kui ke taurot. Unema kui taurot. O tua mafi mo tangat. O mau haka I helani ko tau. O mau patai lato. O hui ko kau mai a Fiona. E hui ko whamau inga iai ho mau tonga. E mo mau inga e mau LEA. Ia nei APIAKO. Whawhe whalangangi. Si ngahi mātua. Kau whai ako kai mā e mau whanau. Ke mau whaha I atu ke Fiona. Mau tali lelei ho whotutu. Ke mau hoko kai kau tonga ki mau tonu. A leo me mau whapae e whanua muri koen. Kai ke tai toha taha ho mau tonga. O ange koe. Mo moi atu he urak wha ki mau tolu ke Fiona. Whai mai ho mau tau, whai ho mau whakoloa. Ngā tanga e mau whia e ao. Si whawho ki hao mua. Whata mai kai maa si ngahi whae ki anau taktafu o tua hanga. APIAKO kai maa si kau whai ako whalangangi. Pe whoke mau whanau, mau kore pe mua. Ke kei whai tukonia ki mau tolu. Toi pe ahoi ua. Ia lava ho mau whatongia. Ka koe mau kore pe mau whakamu. Ke tau I waka pe mua pa mai a Fiona. Angai whawhonga mai a. A pai atu e. Langi ngawe kua lava ke a Fiona. A Fiona mai a ka mau tamai. Ka mau nofat kua whanau. Kore kātoi e ngahi tāpā king. He kles pe a tau e ki ko sisu kles. O whalai a tua pe tau tamai. Whiohi tu mau a lau mari e maa nioni. Kia tek mau tolu kotoa pe ia tā ngata. Amen.
1, 2, 3. Pretty. Yeah. 1, 2, 3. Yeah. Okay. Yo. It's okay. Next class. Alex, take a video of us. Take a video of us. Lenny, mana mai ano to? 1, 2, pretty.
With Alice. Oi, get to the other tree. The orange tree. Iya, saya. Nào tụ mùi. Cái nào tụ cái ác nào ta vào là. Smile. Put your hand down. Yeah. Smile, big smile. One more. Yeah, next class. Star. It's giving me space left. Put your hand down on your beside your sides. Beautiful. One more.
That's no, it's blocking the. What's that purple girl? Come to the front. Yeah. Okay, smile. 1, 2, 3. Nice. Next class. Onto assess. Onto it. Sit down. Behind the possession. Are you using that photo? Wow, it's such a big class. You sit there. Yeah, nice. Can you get all of them? Too wide. You got it? Okay, 1, 2, 3. Nice. Okay, run faster. Next one. Oh, these guys. Come on, guys. Buy hookies. I feel like we should just go and get him.
So pretty, your girl's so pretty. So lucky. Oh! Watch out! Kalau pa kau nak aku nak olunga. Oh ya. Ya. Pretty. Nice. One, two, three. Nice. Beautiful. Yeah, it's about it. Okay, thank you. Bye.